Alright, masithathe ithuba sikwamkele mbukeli wemikhulu productions. Silapha ePhilippi kwindawo ekuthiwa kuse phase 6. Ndikunye no Prophet Ndlovu all the way from eGoli. Uphinda wabuya ke kulonyaka ka2025. Khona umsebenzi azoba nawo ngomhla we1st kaNovember. Kudala ke abantu ke Prophet bekulindele apha eKapa. Kodwa kuyaphila. Molo msakazi, molo abantu base Cape Town. Yebo kuyaphileka kakhulu umsakazi ngoba uyasho ukuthi sengiphinde ngeza futhi sengizile ngokunjalo ngizothandazela abantu lapha eCape Town ngoba bashila abantu bacela ukuthi umprofeti siyakudinga kawuphinduze futhi so sengikhona ngizowenza umsebenzi. Kahle kakhulu yes. Ithena ngathi uyika nje ezintona zikhe zakothusa apha ePhilippi. Lutho msakazi ngiright spiritually ready nje for everything. Yeah, so akukho nxaki nje ku right. Ngibonge futhi journey yami ngihambe kakuhle kakhulu. From airport ngafika airport yase Cape Town konke nje kwaba kuhle sase right nje. I'm ready for everything. Abantu baseKapa kudala bekulindele tata. Kudala umemezela kwikhasi lakho leka TikTok usithi uyeza eCape Town. Kambe nampha ku Facebook benike namemezela nsithi abantu mababe ready ulapha eCape Town. UProphet Ndlovu ke udume kakhulu pha kwikhasi lika TikTok ngokuprofeta abantu abaxelele ingxaki zabo abaxelele nesisombululo. Into endayithandayo ke ndandikhe nabukela omnye ulive wakho apho wawuprofeta omnye umfo caba unomfo wabo owayelahlekile abangamaziyo bangaba watshona phi na. Wamprofeta lomhlekazi lona wamxela bangaba uphi umfo wabo wamnika ne-direction bangaba azayephi na. Kodwa ke into endiyithandayo bangaba xa uprofeta umuntu awumprofeti nje uye umnikeze nesisombululo. That is why abantu ke bengena doubt ngawo. Uzobe unomsebenzi ke uzobe unawo ngomhla we1st. Ndicela ke ukucacisele umuntu onomdla ukuthi abe khona kule nsebenzo yakho. Na last year wawunayo insebenzo bakhuleka abantu it was andiyazi kodwa ke wasebenza tata. Kunjalo msakazi. Insebenzo ikhona 1 November ngeSaturday. So umuntu mayiza lapha ensebenzweni uphatha ilaphu lakhe elimhlophe nesibane sakhe simhlophe ngokunjalo. So ngizobe ngigeza abantu nama products nginawo for ukukhulula nje izibopho zonke ezikhona empilweni ngoba abantu siyazi ukuthi bayahamba but banama problems ngokuhlukahlukana kwawo. So umuntu uyabedinga nje ukuthi akhululwe kususwe lo moya azakwazi ukuqhubeka. So on Saturday kuzobe kunzima kakhulu. So insebenzo nje engizobe ngiyenza lapha eMfuleni. So ofuna ukudibana nami sizoshiya ngithi ama phone number ofuna ukuthi aze ensebenzweni uzokwazi ukuthi amthole umprofeti ngizobe ngikhona. Yes. Uzobe ugeza abantu baninzi ke abantu ke baxakekile ke tata banengxaki ngengxaki. Kukho abantu izinto zabo ezingalungiyo ekudala behamba indawo kungade kulunge. Abanye banengxaki zomtshato. Ndibala ke izinto abantu abanengxaki zabo banengxaki ngezimali akulungi nje ebomini kodwa uthi nanjengoko uzaba nensebenzo nje wonke umuntu wamkelekile tata. Wonke umuntu wamkelekile. Why sisho kanjalo ukuthi wonke umuntu wamkelekile? Ama problems abantu awafani. Ama problems abantu awafani kodwa le insebenzo engiyenzayo isuka ikhulula nje wonke umuntu ongabe ne problem. Mhlawumbe uhlushwa isilwane, uhlushwa umshado, unesichitha zonke izinto. That's why kunama products azokwazi ukuthi a destroy whatever umoya umuntu osuka umhlukumeza. Kungakhethelekile ukuthi umoya onjani. So kule nsebenzo uzobe unayo yasemfuleni uzawugeza abantu ubaprofete ubanikeze iproduct. Zikhona iproduct ezilapha ecangkwami. So uthi wonke umuntu ozobe eye ensebenzweni uzawuzifumanela iproduct yakho enamandla. Kakhulu ukuchaza nje lana ikusho nje kodwa ufuna ukuthi umuntu kube nguye umuntu ozazelayo. Nginalesi siwasho lesi sisusa imimoya noma ngathiwa unesilwane
kukhona omunye umuntu othola ukuthi abantu bazi bemangala ukuthi hawu lo muntu wesifazane waba muhle kangaka kanandoda kwenzakalani koro lo bhuti waba handsome kodwa nje akunamshado kunzima akho into elungayo kodwa lesi siwasho lesi kwenza ukuthi nawe ukwazi ukubonakala ukwazi na ukuthandeka imali kwazi ukuthanda inhlanhla nje kwazi ukuthi iphakame so ngizobuya la kunensipho le omunye umuntu mhlambe ngayibuka njengensipho nje kodwa lesi siwasho insipho le umuntu mayingabe esebenzisa lesi siwasho uyakwazi ukuthi ageze uyahlamba uyathetha yonke into njengabe ifuna kuphakanyiswe inhlanhla umuntu ageze kabe right yeah nguProfet Ndlovu lowo all the way from eGoli uzeke apha kwintsebenzo yabantu baseKapa mandicacise ka Prophet uba ngaba awuzizelanga apha ubizwe ngabantu abantu bakubiza last year uba ngaba siyacela Prophet man khawukhuze uzosinceda nathi sihla ngokuva ngawe hla ngokubona ku TikTok unceda abantu so nawe ke wena umuntu waseKapa uba ngaba ufuna udibana noProfet Ndlovu ukhona uProfet Ndlovu apha eCape Town nge1 kaNovember make it a point uba ngaba uyaphumelela kuza udityanelwa waphi Prophet ngicela ngoba ngithi ikhona igroup yaseKapa enginayo laba abantu abangicelile ukuthi uProfet akawuphinduze futhi so kune venue la isodibanela khona eTown eCape Town kodwa ngicela ngoba bayazi abantu abakhona lapha egroupini lapho esodibanela khona kodwa umuntu ongabe ufuna ukuza ongekho ku group uzobuya ku inbox enambeni engizoyishiya enye into futhi umsakazo engifuna ukuyiqinisa silwa nomoya wepoverty ngoba sinanzelela ukuthi kwesinye isikhathi abantu abaningi bayasogola ngenxa yabanye abanye bathakathiwe kuma families kunemimoya abantu abayivusele yona umuntu kupoverty omunye uyasebenza kodwa akubonakali ukuthi usebenzela ini umuntu uvuye kuseni but ekugcineni ayikho into ephatheka isandleni sakhe so silwa nalowo moya onjengalo ukuthi abantu abakwazi ukuthi bakhulule umuntu akwazi ukuthi usebenzelani impilo iqhubeke phambili yikho nje siye singakho okay enye into endifuna uyigxininisa ke bethuna uProfet Ndlovu unayo igroup ka WhatsApp na njengoko esitsho so uba ngaba mhlambi zikhona ezinye izinto ofuna uziqonda uyafumaneka kwinamba yakhe ngu064 083 4881 ngizoyiphinda 064 083 4881 enye into futhi thola ukuthi mhlawumbe khona ofuna i1-on-1 ngiyayenza i1-on-1 online nge-video call mhlawumbe nabaseKapa mhlawumbe umuntu ufuna ukuza lapha engikhona ngiyakwazi ukumdirector azoyenza i1-on-1 ngoba ngikhona la so all over the world maybe naphesheya kwezilwandle umuntu ufuna ukwenza i1-on-1 ngihleli nje ngi-online ayike masibulele ke Prophet Ndlovu